bem liderado Husi Kairala Sanana Guzman. Hanya hari katakan militan sira continua hakesikan mai pista fatin commission ini itare kata sira continua entusiasmo hananu aklala hori hahu komisi balor nohin. Dia gini situação atualiza Husitasi tolu dele ba malu karena anjera hotu. Katak minuto balutan iha atas tolu dele sem marca presença usa executivo partido ninian. Ya, mal sira nemak situação atual iha tas tolu ninian. Atualizando fatin baita botira kata militante simpatizante partido senate ini yang continua hak basican by pista komisi ini horas de la situação atual huse entrada dalam entrada para komisio iha tasitolo. Atau informasi dari dia kata orasnya atu hakat mai iha fatin komisio mai betul informasi memang tinggal posimo kata mosu engravamento iha capital dele também maka orasnya tahu executivo partido senate iha dala na mai. Iha dili hari kata kore bitamone oras tu cuida minuto tonulu resinen militante sira continua rabat mai iha fatin komisio. Sihun, ini memang orasnya hamahan nilai ayun sira. Além de entrada, Rusi Porto, estrada entrada continua taman fatin. Dapat vai também cerca de ida de situação atual Husitasi tolu. Entrada militante Rihum Barrium continua tama iha fatin komisi nasional ba Loronicus ini a nível nacional Husi partido senate.
dia malhok harenan sirahotu atau informa ta baita bot ya kata hare husi comparação lorong hirek liba ohin consegue retam participação ida na be máximo ita bele dehan kata bot para kliu partido siraselu ia lorong hirek liba e dia kata informa tamba maluk selut kata espaço da horas de dau ema continua movimento tamanho mak ia minuto balutan ka horas balutan seliu husine presidente partido CNRT Kairala Sanana Guzmão. Dek na fatin fo para iniciar memang ohi minuto atualiza parte badala tolona kata ko movimento militante sociedade de linha